дуруд ба шумо бинандагони азиз шабакаи телевизиони Сафина. барномаи фарҳанги муосир аст аз силсила барномаҳо. воқеан агар ба таърихи ҳар миллат назар афканем, забон ба ҳайси асоситарин унсуре аст ки дар мондагории миллатҳо саҳм гирифтааст. ва воқеан агар давлатҳои миллиро миллатҳо ташкил кунанд, пояи ҳар миллатро пеш аз ҳама забони он ташкил медиҳад. ва дар раванди фарҳанги 6000 солаи мо нақши калидӣ бар дӯши забон будааст. ва ҳарчанд дар ин даврони дарозои таърих бегонагони зиёде омадаанд ва аз болои мардуми мо ҳукумат рондаанд, вале як сабаби мондагорӣ ҳамин асолати забони мо будааст. ва аз ин лиҳоз унвони барномаи имрӯзро гузоштаем зарурати бозҷуст ва корбасти вожаҳои нови тоҷикӣ. ва албатта забон ҳам ба ҳайси як организми зиндаест ки дар ҷомеа амал мекунад ва доим дар такопӯ аст ва ҳама ҳаводисе ки дар атроф мегузаранд ҳатман таҷассуми худро бо воситаи вожаҳои забон пайдо мекунанд. аммо асолат ва пояндагии ҳар забон пеш аз ҳама ҳамбастагӣ дорад ба вожаҳое ки ноб ҳастанд, асл ҳастанд ва решагӣ ҳастанд ва дар маҷмӯъ фонди асосии забонро ташкил медиҳанд. барои паҳлӯҳои ин мавзӯъро матраҳ кардан мо ба студия устоди донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон Собир Боевро даъват орзистем ва ман устодро сараввал хайрамақдам мегӯям. ва устод, мегзарем аз суоли аввали мо ин аст ки нақши забон дар пояндагӣ ё мондагории миллати тоҷик аз чӣ иборат будааст ва дар сарнавишти 6000 солаи мо воқеан забони нови тоҷикӣ чӣ нақшеро ифо кардааст. имрӯз ҳам агар дар ҳамин атроф, дар ҳамин мавзӯъ ҳарчи бештар кашфиётҳои ноб, ҳарчи бештар бозҷуст кунему гӯем, ин боиси сарфарозии мо ҳаст. дар ҳақиқат вожаҳои тоҷикӣ, вожаҳои ноби тоҷикӣ зеби шеъри мо аст, зеби тарона аст, зеби суруд аст, ба оҳанг мепайвандаду боз як навои гуворое ба миён меорад. як дунё хубиҳо дорад ва махсусан забони тоҷикӣ як хубипарвар аст. забони сулҳ аст, забони меҳр аст, меҳргона аст, барои ин ки решаи ҳамин аз ҳамин забон аз ҳамин се пос иборат аст ки мо даст пеши бар ҳама вақт сипос мегӯем. ин ҳамон гуфтори нек асту кирдори нек асту пиндори нек. ва аз ҳамин бунёд ки ёфтааст, худи мардуми мо ҳам хела сулҳҷӯ ҳастанд. ҳақ аст ки мо ифтихор мекунем аз ин чиз, аз зебо вожаҳое ки дар миёни мардум ҳастанд. ва бигзор забони имрӯзаи мо аз ҳарчи бештар аз вожаҳои ноб, вожаҳои худӣ иборат бошад ва ороста шавад. мисол дар замони давлатдории ҳахоманишиҳо, давлатҳое ки ба ин империя гӯем, ба ин давлати шоҳаншоҳӣ пайвастанд ва бо хостанҳои худашон хеле хубиҳоро аз мо пазируфтанд ва дар ин сабаб гашт ки бисёр вожаҳои зебои мо дар забони дигар мардум ҳам ҳаст, вуҷуд дорад ва ин маҷбур бор карда нашудааст. онҳо бо пазироиву бо сарфарозӣ қабул карданд ин чизоро. ва агар дар бозёфташ камакак як сарфароз шавед, агар худ ба худ хурсанд мешавед ки чӣ хел ин ҳарф ку решаи тоҷикӣ дорад, вожаи тоҷикӣ дорад ва
бештар бигзор истифода шавад дар имрӯза баргардонданҳо дар тарҷимаҳо гӯем бигзор бештар истифода шавад вожаҳои ноби тоҷикӣ. ман вақте ки дар қазоқистон дар кинофестивал будам, рузин Валерий Давидович, раиси кинематографистони Русия, хеле бо ман ҳамсӯҳбат шуд ва ман бо ифтихор гуфтам баъзе гапҳои мо, баъзе вожаҳои мо дар гуфтугузорҳои шумо ҳам ҳаст. ва вай пурсид ки какие это, как это? Ман гуфтам ҳамин калимаи «стой». Гуфтам это «исто». Это чисто таджикское слово. Вай бо баъзе камтар эътирозмандона баъд это надо ещё расследовать, ина дида баромадан дар кор ин баъд бо гуфтам ки мисол калимаи руса шумо маънӣ дод кунед, худи миллататона номаша маънӣ дод кунед ки ин чӣ гуфтани гап аст. Ва ман аз баъзи сарчашмаҳо ман медонам ки рус ин аз калимаи рустои тоҷикӣ аст. Дар як район ҳаст, як ноҳия ҳаст ки унҷо Бирёзови рощи ном дорад. вақте ки ман кофта баромадам ки хулоса дар алифбои славянӣ бениҳоят ин вожаҳои мо хеле бисёр ҳастанд ва ина бозёфт кардан мумкин аст. мисли он ки кубики рангҳош парешон асту вай ҷамъ мекунед, бозёфт мекунед, як хурсандӣ мебиёрад. ҳаминам як пажӯҳиши хиратмандона металабад ки мо бояд бо ифтихор баъд эврика гӯем. ва дар ҳақиқат он кас гуфтан ман мутахассиси ин соҳа нестам, ман рафиқам да занг мезанам мепурсам дар ин бора. махсусан маънои калимаи руса ман фақат пешниҳод кардам якравона. гуфтам аз вожаи тоҷикӣ рустоӣ аст. рустоӣ рост. баъзан ҳоли дар либосҳо менавистанд росташ чанд, рост. ва инам як камтар ҳушмандона қабул кард. вақте ки ба рафиқаш занг зад, баъзе чизҳоро гӯш карда, михелам шуд ки пазируфтанд. ва ин чиз аз ким куҷо гирифта нашудааст, асос дорад ки русто. мисол гард, ёки гирд, град, гаштан аз гаштани тоҷикӣ аст. ёки грузи калимаи русӣ дар алифбои славянӣ ҳаст. груз ин ҳамон гурзи мо ҳаст, гурзи тоҷикӣ аст. ёки гӯем ки як калимаи имрӯз истифода мебарем, вожаи ҳарф мегӯем. ҳарф ин вожаи решаи тоҷикиаш, соф тоҷикиаш напик аст ки напишт шудааст. ба русӣ дар алифбои славянӣ напишӣ шудааст, ба тоҷикӣ навишт шудааст. ва бинед агар ки як назари пур аз ҷустуҷӯ дошта бошед, агар чӣ қадар хешигарира бо ҳатто мардумони славянӣ ба тамоми мардумон ҳатто боз ёфтан мумкин аст ки ин ё густаронида шудааст ё реша як аст. бале ва воқеан устод агар ба таърих назар афканем, ҳамин таъсирпазирӣ байни забонҳо хеле зиёд будааст ва махсусан дар тӯли ин таърихи, дар ин дарозои таърих мо мебинем ки хуб Искандар омад, арабҳо омаданд, баъдан туркҳо буданд. хуб яъне бегонагони зиёде ба ин минтақаи мо омаданд. ва аз ҷониби дигар агар ба боз таърихи дуртар назар афканем, ҳамун давлати ҳахоманишиён, инҳо тавониста буданд ки як империяи бисёр мутамаддине фаро гиранд ва кишварҳои зиёдеро фарогир ҳам буданд. дар тобиати онҳо буд. аммо ҳам аз мо рафтанд калимот унҷо, ҳам калимоти онҳо ҳам ба мо ворид шуданд дар давоми таърих. хуб саволи ин аст ки мо то куҷо метавонем воқеан фақат ба калимоте такя кунем, ба вожагоне такя кунем ки инҳо аслан нобанд ва решагии тоҷикианд. имрӯз барои он ки
махсусан бисёр вожаҳои русиро ки мо истифода мебарем беҳтар аз он ки кадом вожаҳое ки барои баргардон кардан мо мушкилӣ мекашем аз вожагони худамон пайдо кунем ва вожаҳои арабӣ истифода мебарем, вожаҳои тозӣ истифода мебарем ва гӯё ки мо баргардон карда бошем. Лекин устод шодиёд лоиқ ширалӣ гуфта буданд ки бигзор ҳамин мо доштем дорбозҳо доштем, лекин сирк ҳамун биное ки даврашакл аст надоштем, бигзор ҳамин сирк монад. ё ки милиса, ҳамин милиса гуфта шавад. Баъзан вожаҳое ҳастанд ки ба баргардон кардан ниёз надоранд. Лекин ман мегӯям ки ба ҷои нақб бигзор намедонам чоҳроҳ бошад, чоҳраҳа шояд бошад, ё бо ягон вожаи дигар дар шеваҳои яғнобӣ, язгуломӣ, суғдӣ, бадахшонӣ ёфтан мумкин аст. Як вожаи зиндагия, жилак, жизн. Вақте ки ҳамин то дараҷае агар пажӯҳиш ҳисоб равад ҳамин чиз, жилкае ки тори рубоб аст, ҳамина дар шеваи бадахшонӣ зилак мегӯянд. Зилак. Аки тоҷикӣ ҳам дорад, бо зилаш хайр решаи шояд паҳлавӣ дорад, шояд дар санскрит бошад. Лекин ҳамин жилка шудааст. бале, шудааст, дар алифбои славянӣ ҳаст. Ин гуна мисолҳо бениҳоят бисёранд. барои ҳамин мо барои баргардон кардан мисол шарт нест барои стоянка мо таваққуфгоҳ гӯем. Ман намедонам то дараҷае пешниҳод мекунам ки ақаллан истодгоҳ ё истодангоҳ гӯем ба тоҷикитар аст ва талаффузашам гуфтанашам хеле шевотар мебарояд. ва ин гуна ман инҷа дорам ки вожаҳо бисёранд ки барои баргардон пешниҳод шудаанд. хуб ана вожаҳое ки умуман моро водор мекунад ки омӯзем, танҳо ба ҳамин хотир аст ки мо ҳама вақт аз худӣ буданаш ифтихор кунем, барои он ки ана ҳамин чиз махсусан ҳамин вожаҳои ноби соф тоҷикӣ моро нигоҳ доштанд. Сарчашмаҳо бениҳоят бешуморанд, махсусан шоҳномаи фирдавсӣ, албатта фолклори мардумӣ, як дунё гапакҳои хушрӯ дорад ки имрӯз мо метавонем истифода барем. ва бозам шеъри моро оростааст баъзан вожаҳои този арабӣ ва ин шӯҳрати оламгиру оламшумури шеъри ҷалолиддини балхиву шеъри рӯдакиву ҳофизу саъдиву ва дигарон. ин ҳам албатта донистану гуфтан вай чӣ мегӯянд мамнӯъ нест ба шевае, яъне ки касе монеа нашудааст ки нагӯем. Лекин агар ҳарчи бештар ҳатто гуфтаҳое ки дар шеъри рӯдакӣ нест имрӯз истифода мебаранд. хеле бисёр аст ки мисол мо метавонем ба ҷои қишрҳо гӯем ки як гузаштгоҳҳо ё ки гурӯҳҳо гӯем як ваи версияи тоҷикия истифода барем. ва ҳамин бале. ва устод воқеан вожагони худӣ ва худшиносиву ифтихори миллӣ, инҳо байни ҳам чӣ алоқамандӣ доранд? вожагони худӣ, вақти вожагони худӣ мегӯям ҳамун вожагони асили тоҷикӣ ки тарихан ҳам ва то ба имрӯз ҳам инҳо бунёдан калимаҳои ё вожаҳои решагӣ ҳастанд ки
با اونها ما کلمه سازی میکنیم، زبان ما شکل گرفته است و استفاده کردن از اینها و کوشش کردن هر نفری که خب البته زبان پیش از همه در همه دایره ها استفاده می شود، همه دایره های حیاتی اجتماعی، ولی بیشتر زبان را سازش می دهند، زبان را یک نوع رواج می بخشند. اینها متفکران هستند، دانشمندان هر ملت هستند و همین دانشمند وقتی از کلمه واژگان خودی استفاده می کند، انا همین تناسب استفاده واژگان خودی با افتخار ملی و خودشناسی ملی، اینو چه همبستگی دارن از نظر شما؟ خب وقتی که شاهنامه وطن است میگیم، واقعا باعث سرفرازی می شود. وقتی که من در خدمت عسکری بودم، یک هم خدمتم ارمنی ورتدار نام داشت. من گفتم نام تو تاجیکی است و یک بحث و مناظره برخیست. من گفتم با پرس، و اون وقت تلفن‌های موبیلی نبودن که در لحظه فهمد و مکتوب نوشت. جواب ما در حقیقت من گفتم ورتا این قصر است، دار این همون داری تاجیکی داشته، ورتا داشته. و وقتی که فهمید، وقتی که مکتوب اومد از جانب آموزگارش که چنین گفت چه خیل پیوندی، چه خیل از ما مردمی آیین ندار است، آیین نامدار هستیم، آیین نامساز هستیم. ما برای چی گفتم که افتخار است که حتی ترانه های آسمانی از مردم ما سر شده است. آیین نامه کوروش بزرگ باعث افتخار ما است. شاهنامه با تمام داستانهایش یک دنیا دستور شاهنشهی است، یک دنیا راهنما است برای ما، برای سرفرازی، و در وی بیشتر واژه های ناب تاجیکی استفاده شده است، پارسی تاجیکی، و چه خیلی خودی است. برای چی ما افتخار نکنیم از آن که زیبا هست، زیبا هم هست، ترانه آراسته می شود، سرود ساخته می شود و این البته باعث افتخار است، باعث سرفرازی است. مردمی، برای مردمی کردن این واژه هایی که هنوز چی میگن بازیافت نشده، مردم همه داننده ها، دستاندرکاران باید برخیزند و اینم یک چی میگن یک راه اساسی مردم به خودشناسی آوردن است. یعنی شناختن واژه ها، جایی که ما میتوانیم گفته واژه های خودیمونه، برای چی مثال استفاده بریم از دیگر زبان ها؟ واژه های اصلی تاجیکی وجود دارند، ولی بعضی نفرها به خاطر نشان دادن از اینکه گویا که اونها گسترش اندیشهشون بسیار وسیع است، کوشش میکنن از کلمه ها یا واژگان تازی یا زبان های دیگر استفاده کنند. شاید گاه این طور قبول کرده شود که خب واقعا اونها چون با این زبان ها زیاد مطالعه کرده اند، تأثیری، یعنی همین تأثیر پذیری طبیعی هست. ولی هستن نفرهایی که تنها به خاطر اینکه نشان دهند که اونها یک نوع متمدنند، یا واژه های خوب تازی یا واژه های روسی یا واژه های انگلیسی مورد استفاده قرار میدهند. یعنی مسئله این است که همین افتخار ملی داشتن، خودشناس بودن و استفاده کردن از واژه های اصلی و ناب تاجیکی، اینا چه همبستگی دارند؟ یعنی متفکر، دانشمند، اندیشور باید چی کار انجام میدهد تا اینکه همین واژگان همگانی شوند؟ از نگاه من وقتی که بسیار من دانشمندای صحبتاشون گوش میکردم، حتی صحبتای تلویزیونی در مجله ها و روزنامه ها خوانده میشود، دریافتم که ما به نهایت بسیار استفاده میبریم، مخصوصا واژه های
توزیع عربی. به قول اگر برای افتخار کردن باشد که ما ادب گفتار هستیم و چنین واژگان را استفاده میبریم، این به فکرم خیلی نادرست هم هست، برای که این جای سرفرازی ندارد. هرچی بیشتر باعث افتخار است هرچی بیشتر از واژه های خودی استفاده بردن، به گفت دیگر از کلمه های خودی استفاده بردن. مثال مکتب ها میگوییم ما، به هر حال های تاجیکی دارد. مکتب ها، مکاتب، بعضا حتی مکاتب های هم میگویند. مثال در کلمه قیشر گفتیم، کلمه متمدن گفتیم. خیلی گذشته برجسته، گذشته شاهنشاهی داشته. حتی من هم خیلی پیشنهاد بینمایم که اگر برای یک واژه تازی را برگردان نمودن یک جمله صاف تاجیکی باشد بگذار باشد و زیبا هم میشد همون جمله سازی. چه خیلی که گفتیم نوشت های ما که از نپیک های صاف تاجیکی عبارت باشد و مردم رس شوند، چرا نه؟ رسانه ها باید کار کنند اطراف این و گویند بگذار مردم بررسی کنند که همین چیزا ما داریم. حالا که ما داریم گرچنده که گم شده است، برای بازیافت ما باید برخیزیم. این خود به خود افتخار دارد. کسی که کمتر خودشناسی ملی را میداند و سرتاپا از این چیز، از یک بازیافت خوردککش سرفراز می شود. برای چی ما فکرمون بسیار وقت بیان کردن نمیتوانیم. ما کوشش میکنیم که با شیوه ادبی گپ زنیم و ادب گفتاری کنیم. اینقدر گویا می شود که ساخته تر می براید، می شود. لیکن شیوه ها را بینید وقتی که گپ میکنیم، صحبت میکنیم یا که گفتگوزار میکنیم با همدیگر، بینید چقدر صمیمانه میبراید و چقدر فهم و یکدیگر فهمی میشود. وقتی که صحبت مخصوص آراسته میکنیم خیلی من امروز بیشتر واژه های خودی را میکابم در صحبتم با شما، در گفتگوزارم با شما و برای همین گوجا گمم میکنم گپم. لیکن من امروز سرفراز هستم از اون که ما مخصوصا استقلالیت دولتی داریم که همین برای من راه نمود که من شناسم برای چی ما داریم که بسیار واژه ها، بسیار داستان ها، بسیار آیین نامه داریم که به زبانی ناب خودی اولادی و اجدادی خودمون، گذشتگان و نیاگان خودمون مانده است، تا درجه مانده است. در کتاب ها، در سنگ ها هم تا درجه باشد در دل مردم مانده است، در زبان مردم مانده است و اینا استفاده بردن خودش یا بازیافت نموده و کاربرد کردن الکی سرفرازی است، افتخار است. ما همین کلمه واژه نو پیدا شد سکیتکا گوییم در تلفن ها و در هم خرید و فروش و در همه جا کلمه سکیتکا وام میخورد. لیکن همین مثال گفتن تخفیف برای من خصوصا همین سکیتکاش فهماتر است نظر به همین تخفیف. من احترامانه خواهش میکردم که آنهایی که برای برگرداندن متصدی شدن سر و کار دارن همین چیزهای در نظر گیرند که واژه های تاجیکی هست. کماورد گفتن ممکن، تخفیف با کماورد یا که کم شده عادی ترین گپ تاجیکی. بجای ترانسپورت مثال نقلیات گفتیم ما، کلمه عربی است. هر باره که من میشنوم که نقل یا که مکتب میانه باشد من نقل خطی می نوشته باشم و همین کلمه از کلمه نقل در میارم و گوجا پیوستگی دارد به ماشین و به این چرخ داشته ها. برای همین روان تشت گوییم بهتر است. روانم کلمه صاف تاجیکی است. سپاس زیاد استاد و من فکر میکنم که در این چند لحظه که ما با هم صحبت داشتیم واقعا صحبت شما بسیار
صمیمانه بود و بسیار تاثیرگذار بود. چرا که واقعا بحث وقتی زبان و واژه های ناب زبان و خودشناسی است و فکر میکنم که این یک اصلش بحثی خودشناسی است. به چه خاطر؟ به خاطر از اینکه امروز اگر ما همچون تاجیک در جهان معرفی شده ایم و به طفیل همین زبان در یک محدوده تاریخی که داشتیم، یعنی ما در تاریخ بسیار مردمان توسعه یافته بودیم و امروز که در همین محدوده تاریخی هم جایگیر شده ایم با همین نام و همین نام که از زبان ما برمی آید و اصالت نگاه داشت این زبان، فکر میکنم که بر دوش هر کدام از فرزندان تک تک افراد این ملت است که هر فرد این ملت باید سهمگزار به این باشد که آزادگی، پیراستگی و اصالت این زبان نگاه دارد. و در فراورد برنامه من هم از هر نفر از بیننده عزیز خواهش آن دارم، نابسته از آنه که بینندگان ما از کدام سطح اجتماعی اند، دعوت ما این است که کوشش نماییم تا بیشتر از کلمه ها یا واژگان اصلی تاجیکی، بنیادی تاجیکی را مورد استفاده، مورد کاربست قرار دهیم. و البته فکر میکنم که این یک کار خیلی سنگین هم هست، هم تو یک کار ساده نیست، ولی زینه به زینه ما میتوانیم که با کلمه سازی کردن از کلماتی از اون واژه های ریشگی تاجیکی واقعا در درازای یک زمان معین انمین اصالتی زبان خود حفظ کنیم. چون ما در تاریخ نه با حکومت ها مانده ایم و امروز اگر با یک دولت صاحب استقلال هم رسیدیم فقط تنها به خاطر همین زبان بوده است، به خاطر جانبازی بزرگ مردان به مثل رودکی، به مثل فردوسی، به مثل پورسینا، به مثل هزاران دیگر که توانستند ما را از نابودی، از بی‌هویتی، از خودباختگی نجات دهند. و واقعا امروز دیگر وظیفه هر کدام از ماست تا این زبان را حفظ کنیم و اصالت آن را نگاه داریم. گاه از من سوال میکنن که پرسش میکنن که چرا شما درود میگوید و بدرود میگوید؟ و راستی باید اینجا اعتراف کنم که درود و بدرود هر دو هم واژه ریشگی و اصلی تاجیکی اند و در حالی که ما میتوانیم با هر دوی همین واژه کلماتی یا واژگان عربی و زبانهای دیگر عوض کنیم و اونقدر ساده‌اند، اونقدر شنوااند، اونقدر گوشنوازند، چرا باید از کلماتی زبان دیگر قرض بگیریم و اون استفاده کنیم؟ روز و روزگار شما خوش و خوشایند. خیرات یار مددگار شما، پاینده با تاجیکستان عزیز. بدرود تا درود دیگر.